Ukwezi kwa munani kwatangiranye n'ipaji y'urwijiji mu mubano w'u Rwanda n'Ububiligi nubwo wari usanzwe ucumbagira nyuma y'uko icyo gihugu cy'i Burayi cyanze kwemera Vincent Karega u Rwanda rwari rwagenye nka ambasaderi warwo i Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi. Akaba rero igihe cyarageze akebo kajya iwa mugarura. Humbert Versamensen wari uhagarariye Ububiligi asoza ikivi cye ku itariki 30 Nyakanga 2024 nyuma y'imyaka agera kuri 3 muri uwo mwanya. Jeune Afrique irutse gutangaza ko u Rwanda nabwo rwanze kwemeza ambasaderi mushya usimbura Versamensen Ububiligi bwari bwatanze. Uwo mudiplomate mushya Ububiligi bwamutanze tariki ya 11 Ukuboza 2023 ari ku Rwanda rwanga kumwemeza. Tariki ya 18 Kamena 2024 Ububiligi bumaze kubona ko u Rwanda rwanze kumwemeza bwafashe umwanzuro wo gukuraho ubwo busabe. Bivuze ko ubu Ububiligi nta ambasaderi buhagarariye bufite i Kigali, narwo ntawe rufite mu Bubiligi Bruxelles nyuma y'umwaka urenga Dieudonné Sebashongore asoje ubutumwa bwe nka ambasaderi. Ibikorwa bya ambasade zombi birakomeza kuko abakozi bazo bagihari. Icyakora ntibibuza ko umwuka utifashe neza hagati y'ibihugu byombi. Guverinoma y'u Rwanda mwaka ushize yatangaje ko Ububiligi bwanze ambasaderi rwari rwatanze bugendeye ku gitutu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe itabanye neza narwo. Muri Werurwe 2024 Perezida Paul Kagame yabwiye Jeune Afrique ko nta wundi ambasaderi u Rwanda ruzohereza mu Bubiligi ni butemera kwakira Vincent Karega. Ati twabwiye ubuyobozi bw'Ububiligi dushikamye ko barimo bitwara uko bitwaye kubera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabibasabye. Ibindi byari inzitwazo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gutuma Ububiligi bwitwara nkayo kuko Ububiligi bubyemera ariko ntibishoboka kuri twe. Iki kibazo rero twagifashe mu buryo bwitondewe, ntituzigera twoherezayo undi ambasaderi utari Vincent Karega. Umwe mu bazi bya diplomasi waganiye n'ikinyamakuru Akadomo.com yavuze ko urufunguzo rw'umubano ibihugu byombi ruri mu maboko y'Ububiligi kuko ari bwo bwahereyeho bwanga kwakira Vincent Karega nka ambasaderi warwo ntibunatange impamvu. Nubwo umubano w'u Rwanda n'Ububiligi utakunze kuba mubi cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, iki gihugu cyakunze kugira imyitwarire itishimirwa n'u Rwanda ahanini biturutse ku mateka yacyo, mu bibazo u Rwanda rwahuye nabyo ndetse n'uburyo gishaka kwitwara nk'umukoroni mu bihugu bya Afurika cyahoze gikoloniza. Kugira ngo umubano w'ibihugu byombi wongere gusagamba, abasesenguzi bagaragaza ko bizasaba ubushake bwa politike n'ubwubahane hagati y'impande zombi. Si ubwa mbere ikibazo nk'iki cya diplomasi kibaye kuko muri 2015 ubwo umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wari wifashe nabi, u Rwanda rwanze kwemeza ambasaderi mushya w'icyo gihugu kugeza ubwo umubano wongeraga gusubukurwa ku bwa Perezida Emmanuel Macron. Mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa, igihe cyo gutanga kandidatire ku bifuza kwinjira muri Sena y'u Rwanda cyongerewe. Komisiyo y'igihugu y'amatora yongereye igihe cyo gutanga kandidatire ku bifuza kuba abasenateri mu Rwanda mu matora ateganyijwe muri Nzeri 2024. Ibi byatangajwe ku mugoroba kuri wa gatanu Kanama 2024 ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Komisiyo y'igihugu y'amatora. Gutanga kandidatire byari byatangiye ku itariki 31 Nyakanga 2024 bigomba gusozwa ku itariki ya 6 Kanama 2024, ariko icyo gihe cyongerewe bityo iki gikorwa kizageza ku itariki ya 11 Kanama 2024. Ayo matora ateganyijwe muri Nzeri 2024 hagamijwe gutora abasenateri 12 batorwa hakurikijwe imigendekere y'igihugu. Umusenateri umwe utorwa mu barimu n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya leta ndetse n'umwe utorwa mu barimu n'abashakashatsi baturuka muri kaminuza zigenga. Ubusanzwe abasenateri 12 batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imigendekere y'igihugu. Inteko itora igizwe n'abagize biro y'inama njyanama z'imirenge ya buri karere kagize intara cyangwa se umujyi wa Kigali, n'abagize inama njyanama z'uturere dufite ubuzima gatozi n'abagize inama njyanama y'umujyi wa Kigali. Ku rundi ruhande inteko itora umusenateri umwe utorwa muri kaminuza n'amashuri makuru bya leta igizwe n'abarimu n'abashakashatsi muri kaminuza n'amashuri makuru y'ibya leta, mu gihe utorwa muri kaminuza n'amashuri makuru byigenga igizwe n'abarimu n'abashakashatsi muri kaminuza n'amashuri makuru byigenga. Umuntu wifuza kuba umukandida ku mwanya w'abasenateri batorwa n'inzego zihariye hakurikijwe inzego z'imigendekere y'igihugu no kuba abasenateri batorwa muri kaminuza n'amashuri makuru ashyikiriza komisiyo ku giti cye kandidatire ye mu nyandiko ebyiri zisa ziriho umukono cyangwa se igikumwe bye.
agaragaza aho ashaka gutorerwa. Mu bisabwa muri kandidatire ku mwanya w'umusenateri harimo icyemezo cy'uko umuntu yakoze imirimo yo mu rwego rwo hejuru muri leta cyangwa se uw'abikorera, impamyabumenyi nibura y'icyiciro cya mbere cya kaminuza cyangwa se ihwanye nayo iriho umukono wa noteri. Ibikorwa byo kwiyamamaza bizatangira ku itariki 26 Kanama 2024 bisozwe ku itariki ya 14 Nzeri 2024, bitewe ko amatora y'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena azaba ku itariki ya 16 Nzeri 2024. Amatora azatangira saa 3 asozwe saa 7 z'amanywa nk'uko komisiyo y'igihugu y'amatora ikomeza kugenda bigaragaza. Hanyuma guverinoma yatangaje impinduka zizagenderwaho mu misoro muri 2024-2025. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje impinduka mu misoro mu mwaka w'ingengo y'imari 2024-2025 igabanya amahoro ku bicuruzwa bitumizwa mu mahanga birimo umuceri, isukari n'ibindi bicuruzwa byinjira mu gihugu, ariko izamura amahoro ku myenda n'inkweto bya caguwa. Mu ngengo y'imari ya miliyari 5,000 ndetse na miliyoni 690 yagenewe mwaka 2024-2025, amafaranga aturuka imbere mu gihugu hamwe n'inguzanyo byari 87% by'ingengo y'imari yose, ni mu gihe ikigo cy'imisoro n'amahoro cyahawe intego yo gukusanya miliyari 3 na miliyoni 61 bihwanye 54%. Kugira ngo bigerweho, guverinoma yateganyije impinduka zikomeye cyane mu misoro hagamijwe gufasha abaturage kubona ibikenerwa by'ibanze, guteza imbere gahunda Made in Rwanda no guteza imbere ubukungu budashingiye ku guhererekanya amafaranga mu ntoki, kwihutisha no gushyigikira gahunda yo kuzahura ubukungu nyuma y'ibibazo byabayeho mu bukungu mpuzamahanga no guteza imbere gahunda z'ubukungu zirengera ibidukikije. N'ingingo zigaragara mu gitabo gisobanurira abaturage imiterere y'ingengo y'imari ya 2024-2025 cya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofine. Guverinoma yafashe icyemezo cyo kongera igihe ubworoherezwe ku batumiza imodoka na moto bikoresha amashanyarazi kugira ngo bikomeze kwishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 0. Hanyuma ni icyemezo cyafashwe hagamijwe kwihutisha gahunda yo gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi no kugabanya imyuka ihumanya ituruka mu binyabiziga. Iki cyemezo kikaba gisuzumwa buri mwaka. Ikindi cyemezo gikomeye ni ugusonera umusoro ibikoresho by'ubwubatsi binyuze muri gahunda ya Manufacture and Build to Recover Program, aho aya mahirwe yongerewe igihe kugeza mu Ukuboza 2024. Ubwo bworoherezwe ahanini bwashyizwe ku bikoresho by'ubwubatsi byinjizwa mu gihugu bitaboneka mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kimwe no ku bikoresho by'ubwubatsi bituruka imbere mu gihugu no kugabanya umusoro ku musaruro w'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga. Ku rundi ruhande, imodoka zatumijwe mu mahanga zizishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu angana 25 hamwe n'imisoro yose kugera ku gaciro k'ibikoresho, ubwishingizi n'ubwikorezi bifite agaciro kagera kuri $60,000 by'amadolari Amerika. Izirengeje $60,000 by'amadolari Amerika zo ntizirebwa n'ingingo. Minecofine ikomeza igira iti mu gihe cyo kwakira inama zikomeye no guteza imbere urwego rw'ubukerarugendo, ubworoherezwe ku modoka zirengeje agaciro ka $30,000 by'amadolari buzongerwa kugira ngo zibashe kuboneka zihagije. Umuceri uzishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 45% cyangwa se amadolari 345 aho kuba 75%. Isukari zishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 25% aho kuba 100% cyangwa se amadolari 160. Ibicuruzwa byinjizwa mu gihugu bigenewe isoko ry'inzego zishinzwe umutekano AFOS byo bizishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 0% aho kuba 25%. Imashini nini, road tractors and semi trailers zizishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 0% aho kuba 10%. Imodoka zitwara ibicuruzwa bifite uburemere burenze toni 5 ariko butarenze toni 20 zishyura ku gipimo cy'10% aho kuba 25%. Imodoka zitwara ibicuruzwa bifite uburemere burenze toni 20 zishyure amahoro
ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 0% aho kuba 25%. Bisi zitwara abantu barenze 25 zishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cy'10% aho kuba 25%. Imodoka zitwara abantu 50 kuzamura zishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 0% aho kuba 25%. Imashini zo mu nganda n'ibikoresho by'ibanze bikoreshwa mu gukora imyenda n'inkweto bizishyura amahoro ku gipimo cya 0% aho kuba 10% cyangwa se 25%. Ibikoresho by'itumanaho byo bizishyura amahoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu ku gipimo cya 0% aho kuba 25%.